Hi All India Radio Aizawl ani. Chhuanawm Aizawl Mizo Aizawl point pasari changa pon so ani nilai zan life interaction hun kan lo thleng le ta tun truma chuan Mizo zinga cancer dam lo te zai turah thiam na big super specialist Dr. MCH surgical oncology zir chuak Dr. Lalchhandami Colney kom na hun kan nei dona ani hi Dr. thiam tak ni in Mizo zinga ama sever le lom chun ani nge a Mizo Dr. te zinga super specialist hi kan tam lova tun chuba po hian in Dr. Adami hi kan kom thei tur po hi kan lom hle a hun buai takara hun mirot man pui thei turi Lalchhandami Aizawl te chuan an lo thu kan sema sa ni sen Dr. Adami bula te chuanin ani hi SMS a zona a zo thei dona an SMS number ka chu 9485140310 9485140310 khami kan SMS thon te number pa mai khani dona te chuanin ani hi a zona te inon zo tanga I a chan te kha arang chang dona kan hun te hi dari thlenga ni dona wang khanin zona ron zo tum te kha chuan ron man ho de ula a Chhuanawm ama sa in Dr. Adami All India Radio Lalchhandami chuan chibai kan buk chi a hun thatam en pe ka wangin kan lo me ani le kan zona ma sa hian han lut ngal pop me taila I khoi huna te ni zira kami kha detail den shi thei ni zina chungchang ka school kal lai tungin soi taila school kha middle school thleng hi nursery tanga middle school thleng hi dutlanga wilomon school dutlanga kalota chuta chon kanu hi ZT2 ani thina chuta kanu nin chon school kan kalji thina middle school thleng chu chuan high school le higher kha St Paul's Aizawl kalota chumi zo MBBS zir khachu CMC Velora kazira chuan PG general surgery specialist khachu AIMS Delhi kalota chumi zo a super specialist MCH course khachu AIMS Bhubaneswar kazira ani ta chu aro pule me AIMS hanzir phathei chin chumi zo ta chu kan ngai saklang poya chu ma chuan zanina po hianin kan phutlang rom ni ka she SMS tu ron lutan to amara chu kan la chia lo de khlanga han zo phota ani le ile khazirla hian India nga zir chingi ni a ile khazirla hi she ta chak om khop me a thiam thei pol ngi ni thiam thei lo pol min zot fo a thiam thei lo deuh chu kan ni lawanga pathian zara ma se thiam thei deuh ang kha chu kan ni chong lo bok ta soi fo ang khan above average ang deuh le kha chu kan ni ve tho chuan ka in se thina chuan le khazir dan ashan pa ma tuition ka kalti vel kha kan ei chong lawa school ka kan lai chuan class a ka ngai thla chuan homework te zana kan tia class test don ten kan zir vele ami pa mai zir ang tho chuan kan zir ani ta chu ani chuanin I darka reng zani zir tlang puni ka ta hianin englo hemi coaching entrance don ang kha chuan darka song vel kha chu ka zir tlang puya ani lo internal school kan lai kha chuan azana homework kan ti te ang chi khani mai ta le zinga revision ang chi kha chuan MBBS anga te po khan zana chuan ka zir ve thochin ani le zana mani meng rei ngai san lama hin coming rei lu tuk lo coming thei lo zo ka thau ma thin zo zinga mai thau ma me thung ta to na pe chuan in zinga thau ma ngai don ta te ro ale ani le hey MBBS in zila khan khati khani zina sa ti chu kan lo shia ani le MBBS zirzo khanin hemigep PG nen akara khan engiti chu MBBS kha sinot sponsor ang khan ka zira wang khan MBBS zo khan internship kan zo khan dutlanga kong hi kha kan ya chu ka bon service obligation kan ti chu company han thong ngi kha ngai chu ta chun ka han zira chun chu mi zo coaching turin ka chukle delia ani chuan PG kha evoi khat nai thu ha le PG kha chu voi khatna chun thu big lawa nge bon ka ti zo che khan exam kha ka pe a ami kha chon AIMS kha chon ST khan som kwa novel kha kan ya ami kha chon STC te chu som pa khat vel chau kha on thina kha si kha chu ka chang lawa ase next attempt zo kha chon pathian zara ka ting ani ta chu ani le PG ti do kha subject khan hi khan phim pu hi ngai ve chin nang mani a hian ni tuizong kha poi mo
tu zong tak ti thei lo kha chu om chong lo chu dam chunga kan ti to tor ne dam chunga tui lo dewa ti kha om chong lo ani tak chu tu ne ta ka easy ti na tu ne ta ka khen jar ga ji ta long hello om hle me ani chuanin kha ti khan PG chung chang chu ka han soi le zoi ta a PG zo a khanin tuna super specialist zil tur hian ti ngei buat sai chaudan PG zo kha chuan chu I khoya ma khan ka thok lawa ina break nein thani bel karon hoa te thong bel thani le chan bel tu Mizo a Delhi atho coaching kal tu link ka chu chokle chu library a ka jile chuan library chuan tun din hun khleng the ta ani library a chuan ni leng ni chutok ti na mi ni deu me achin chu tlin ngei kha khadwa and Delhi ka chuk chan ka chu clubbing tur khan ni che lo vai ho ina anjira kan competitor tena anjir dan po ani thota library an thua anjira kami coaching materials hawan ena tiang khan kan ti ve mai khangai kan competitor tena anti dan kha kan ti ve ngai chu ta chuan I materials a chuan exact voi it's here chuan them ti ha kan lo share ile ka bu bi kha voi za ngai che chuan share ve no la o chu coaching material ho ka online kan oma chu ka share question banks oma chu ka share bo ka chuan kami oncology textbook kha oma chu atling to tena mi shil dan tel thon ni wang khan voi thumtal cher chuanga in ti chu super specialty entrance chuma chuan dinan course dang shim po ni tho general wa ta tling chho don chuan and standard textbook kha voi thumtal cher chuanga kha chu I kan in shil chon dan ni shim chu chuan voi thumbel chu ka cher ve ani ta chu che chuak am ve thawang chu tel a chai cha ve mun liap then ani tak chu ani chu kha izin na chung chang bi ka chuan in lo ni ta se ti chuan in EMCH super specialist izin kong kan zo chho le anga izin kong a hian ile khazir izin kong a hian har san na te tok pe na sa em sedna chu om chong lo kanu kha in ka zo khana dam lawa angai ben be nga ya ti lawa chuan zir tuang masi ka sei thin ang khan zir hun taka mu chuak kha boina kha om ve thin mu thlu ve na sa thin ani tak chu le kha zir lai pon na he Dr. Adami lo mu be na sa thin ani ne la ani le tiang a khanin ke tu ye ke da chi de khan de le ti ve thin na chu school ka lai za de kan min ti thin ani tak chu ti chuan in PG chang khan super a khani chauta a khata khanin khami izir don khanin subject bi kha in subject nge om super zir tu han subject sang om ta neurosurgery cardiothoracic chu brain surgery heart surgery le minimally invasive shum laparoscopic surgery shum te om ta son GI surgery top ang khan om le urology endocrine pediatric te khana shan kha om ve chon sta chuan in surgical ta he ingi I than chan hi adik ta jon PG ka zir lai khan ka super ti ngi kha chu ka duwa ma se super ka ti ne tur ha ka chiang lawa chuan pathian he na ka dil tel thawa chuan khamai ka dil na sa dewa ka dil tu zinga khan kan senior pa khadi ka scooty a lo chuang me enge ti tu matia chuan sir ka shalo ma se Mizoram a hoa enge maximum population tana I hlom na tur ang chi khan ka ngai to dewa ka tia ani chuan surgical oncology hi branch thadewa nia lo matia ma pon ka lo ngai even lu tu ngai lo ani ta ha ma se ring to chu ni chong lo ta ama pon chu tianga asoi chu she to chong lo ma se pathian in na sign min pe ka ngai surgical oncology ka choose ani tak chu chong try na chani no ban yan chu ro ma kal tlang kharin pathian po hian mi sang sang hi mang ve china ani tak chu ti chuarin kha I iron zir chau da ani ta kumeng zang in zir kami super big hi kumthum course ania chuanin kami chung khan break day lime break la ti le ma lo mo chang te name vacation ang chuan Christmas don na chuan ni som be chu ka lo ho ve thin ata family zir line PG kha tough lo to ka Delhi a khan kami wang khan super kha chu oil ka ti to jo ani le ha be them ha ve tho ha ba ko ma ni tin ta khan zir chu na ha lo to the la ba chu te ro ani tak chu ani le kan topic hian han lu chau to tai la I hei kan share dangin Mizoram bi ka hi chuan kan sa chung chang a hian Mizoram hi kan la phian si a India ram puma phei chuan in
atop kan ni ti te kha ni tun din hunan enge tun din hunan Mizoram hianin enge alu atak le I enge achan ni ishiat ni ta Mizoram hi tun tin hunan chakong imo esophageal cancer ti vela yan India rama topper kan ya tin a incidence kan nei sang shim bok ta chuan India rama he incidence India rama cancer an nei ben von a incidence ang zonga he tam anga khan Mizoram hi kan trend hit le min na dang le dewa chakong mi pa chen chakong chuap shock cancer ti veli kan nei sang lo to ka India rama top 5 lang phalawanga khan top 5 lang phathawa po enge high incidence ka asang zo kan chu Mizoram din mai chia po Indian women mai chilang namdang mai chia hawina an veil lang sa lo mo top 5 cancer ho chakong ti te chop ti te Mizo mai chia den convene na sang renga studies an nei ho shum apo hian Indian studies tem hundang apo hian 70% cancer ho hi chu tobacco modifiable risk factors mo ang kha ni china chuti rolling tobacco products shim hi one of the major risk factors kha ni ta chin ani ta chu anin na dang zen chu Mizoram apo ni thawa tu la hianin kan cancer rate hi asang te ro Mizoram hi iswa idon sui ta ka chang kha ni ta te chuanin ani le izin na chung cha han ne de lok tai la zona ang oma chuanin tinge hundanga aim sa te po offer hi adong sa omro puisi a enga tinge Mizoram a ker aran thodu antia hi enge mi ha se sa lela te ro lela ma chuan ne kan zelna lui anga te po khan experience nei belnan chuan thozi na to opportunity o mangkha chu kan sa te po khan an sei thawa chu ti rolin state dang te chuan cancer surgeon an nga to Mizoram pon kan nei tho rolin super angzong le khatianga ti kha kan lo om lo wang khan Clemin bulchan nan lo let ve kha chajokin ka sia chu bang Mizoram Mizoram pui ta da mal so na turin aram let Mizoram hi vangai khop me hi da tora da mi da let wang a pa ya hun rei ta ka zin nuwa ti chuanin kan zo na a han lu chawng le ngal mop me tai la he ta hianin zuk le hwam te hi mi hianin ti mi lo hianin cancer te poin lo ve ve china he enge a chani tang le in thla chona te hi ni thengem in thla chona ni rolin osteopatic antinan zuk le hwam chau kha cancer thlen thei to ni lo ta thil dang te po kha lo nei tho chinta ni chu in thla chon po lo ni pal thei tho ta chu ti rol chun thil dang enge obesity te thawlu tok wang te mo te hormonal influence te khong be chinta ni chu antinan cancer ang chi bi ga te po tin zuk le hwam ti me lo point in viral hepatitis te lo ve ta se or khatianga khan thin cancer ni na chance ten ni le thota tin multiple sexual partner te lo ni HPV infection te lo ni ta se cervical chur le penile cancer le shock pharyngeal cancer ni na chance te kha ve le thota chu bang chuan lung le mom ko ti lawa ka cancer hi amak ti ang khani lo athleng ve te tho wan ve thil tuwa chu ti rolin zuk le mom ti a hian cancer chu an be ber zo ani ta chu zuk le mom ti poina lang sa da pakhat ani ta ni eto chuma kan interview wa hianin hei Dr. Adamin hianin asap tong kha ron tel zeu dona a chan chu khang na te kha result tong han soi thei me lo ang kha ni ta chu bang chonin min nga thatu te po khan no she thiam han be se result tong in han da turang ang chi na te po kha an om chi lo de hleka chu ama hian ron soi zel no enga ti khanin asap tong a soi kha thei ni result tong in aron soi fial zel tura po kan nga ya ti chuanin hey kan lo share photo in cancer treatment chung changa ngot po here in cancer treatment hi atoni in kan lo share hey hi enge sarkar lam here in a thona dam do emo chemo ti be the dan te om mem le hey share pui ve ka share pui lu tu la chen chu sarkar ka le lo awangin tu na ka share china chun chemo dam do te po an le ve tho ani le ve tho ya nga in ka share so the rolin is Zimbabwe state cancer attack treatment and wala ni te chun tlem chun atlom de ulek te pon an la thei mai thei so ani ta chu tiang an pang khanin na kan lo she te kha a tha ome the chuanin cancer here in staging zan ni oma stage kan than soi fia support la te chuan an zona do danga kan lu chawle to ra mai la cancer hi a stage tlang point stage 1 to 4 kan thlen changta stage 1 hi chu early cancer ang khani ta chuan fourth stage hi chu metastatic to atrai dar to ang stage khani ta 2 le 3 ka chu 3 hi chu locally advanced
ang early ni silo klema stage sang do lek to ang khan ta tu hi chu la zia thau ta chuan a case zir khan stage 1 to 4 kha I kan chen chan da kha I adang ve a site a tumor a cancer of nazir khan ani chuan he cancer stage engza chin nge zai mo kemo mangala en ko lam tlen chi hi awem chu stage 3 thleng ang hi chu la dam thei tura chuan kan ngai chu ti roi chuan khami I stage 1 le stage 3 ang kha chu as nge dam ti khan kum zadam ang khan ni lo 5 year survival 10 year survival ang khan kan sutta 5 year survival chu stage 1 a chuan ala thal tuk jok ta tlang puin stage 3 a kha chuan 5 years mi za zelin hemi cancer hi stage 3 ho hian lo be ta se kungan dam thlinga ngem khami kha chu a percentage chu aniam ve zela stage san khan ani ta chu ni ti kha te po kha zona lo ron ma ani tla khami cancer stage azai thei chin te po kha ani le mizo te hian hei cancer chu kan chen lar ve ka chemo te po kan sia chemotherapy chemo kan ti hi engtin nge mizo tong hian kan sia thiam thei tan turam chemo ber hi chu damdoi ani mai ta damdoi chemical damdoi khami cancer cells I cancer bo kho the cells of tilum tu khanita atho dan ber chu I can rapidly dividing cells hawa khanan ba thokta so bang chu antina specific dewin a cancer cells big light te chawa va thok the ang chi targeted agents ang po khan to thota chu ho chu amar chu an to ta noi khat man one injection khat noi khat man ti ang chi po khanita chon khami ni lo cancer cells chemo pa ngai ang ho chu thin hi chu rapidly dividing cells a khanan va thokta an thona cell cycle an thona stage sang kha chu ai nang lo ve thina ni chu cancer a chemo dam do ezir khan chuan khami wang khan ania I rapidly dividing cells ang antina sam tele mucosa kan ka chung ril ang chi te po kan ka te long chin mo che sam te lo tak na chin ang kha chu ti chu a side effect kha side effect khan ni tel ve tho ta ani ta chu ni ti khanin kha chemo chung changa te po khanin kan sia chen te po kha ni chuan Dr. Adam te po hi zo zel thei do la miron SMS a zo na zo du ta khanin 9485140310 9485140310 khami kan number pang khan SMS sim miron thon char thei do ni ti chuanin ani le hey nute cancer hi nute cancer hanan lu ta dei dei la nute cancer hi a chen an zaya an pa ya tiro te chuanin chemo an pe boka a chen an zai lawa chemo an pek nuwa an zai le he nge a chani ta deuh berang je chuan cancer treatment shim hi mukhat lom khat chau ang khana kal lo multimodality ang kha kan ti ta chu chemotherapy nia radiation a hemchi le zai surgery kami pathum kha kal kop thin so multidisciplinary approach khan ita ni chuan pakhat le bok chu palliative kha chu zai thei lo to nuwa lo treatment lo pe chu tiang chi kan ta chemo radiation surgery hi engti ga kan ti ma chakang khoi ber hinge kan ti ma chakang ti kha a stage zir khan I kan eng lo chin chuan atlang puin I nute cancer a stage la ni mo stage 1 le 2 ho ang chi a kha chuan kan zai ma sa a chuan chemo kan pe a chuan kan zai ma sa kan zai nu khan an nu te kan pe ti kha biopsy during kan thun le ta kami tang khan a prognostic stage a stage pa ngai tak kha an she a stage dik tak kha kan she ta chuan kami nu wa khan chemo le hemangai telem ti kha a thalbe a khan thalbe azung za ma lok trai derem ki vel basis khan hemtek le chemo kha kan plan chuan Indian locally advanced Indian stage 3 how ang chi tlema lo bok lian to le lo trader do lek to anga kha chuan chemo le radiation kha kan pe chemo kan pe ma sa chu mizo a zai ten kan chin ani ta chu ani chuan ani le nute cancer hi eng wanga na china kha chun ero soi to tho ta hormone na chung changa ta pon ero soi kai ta enge a chani de ongre ni nute cancer hi chu a chan tak hi chu to ma sha chen hi lani lo hemi hi ti lo la idamang hemi hi ti la inei lo ang ti ang kha la hria chuang lo ma se multiple risk factors ang kha om ve le tho ta age te antinan hormonal influence atam ema wangin enge period thihul chanti nei ma thi hul tlai
khamis nge menstrual cycle nei nga mo hormonal influence nei tam hawa khan du ta chuan I fanei lo India Nula senior de le fanei lo le nge ni khatianga pokhan thin ta chuan nge nutte tui pek lo chi pek lem ang chi te bo an du ti khan ni tani cho risk factor sang chu ti ro chen khatiang ti thlap fa po nei do a po an le thei tho mi wang khan shat hemi wang hi ni ti shat lang ha kha chu har tin nutte cancer bi ga chen in thla chon na po hen nge ashil tel chu ti chu nutte cancer kan ti te po hi chui chu an ni a chui awang chuan hati chat to kha chuan ta a chan sang de po kha na ole ani le nutte cancer bi ga hian han in ven dan tur em po han soi tur hi lu tu lo chu obesity le lam pakhat le chu hormonal influence ani rolin obesity thau lo te poi mo bo ideal body weight range nei te tu na khan nutte cancer bi kan focus de lek ta ani chuan in check up visit zo te poi check up visit zo vi tha chuan recommendation a kha chuan som thum panga Indian national cancer weight inan recommend a kha chuan kum somli chunglam hian mammogram nutte screening mo kami mammography kha tikha ne tin US lam le kami guideline dang hawa chuan 35 plus ni to chuan yearly screening MMO ang chi ko khaw thajok ti ang khani thin se chuan kum som thum chunglam pang ti na som thum panga som thum panga chawbon vela chuan in kan ni chuan in nutte cancer ka khani kan invent thei dan chun chu ti mei te ang tiro kum khata voi khata ni check up ani le te khami zero man ti na te bem mammogram hi civil Zemabok ni ZMC a kalkona khana neya chuan Trinity Hospital hian an nei bok ta cha ta chu tiang ala win check up ko zo chon ani tan chu no ani le tiang khan te kan sana bok khang han lu le te la he kan chen te I ban do thlat ken nutte cancer kan ta ani po khan atira chu ending tham big lo mas aron na zok atita khata aron na zok voi ni khata ron na tu khanin ti khanin cancer kan chu zo meta nutte cancer hi ai chan da ti engtin ngen ani ta pui ai chan dan hi mo ai nang lo thina you must usually painless lump na lo bok so ban chan period zo me che chu period ma tin nutte je lo chang ta period zo chang ninga novela mo he nutte chang lo lai ang khan self breast examination nutte kha mani in the bok ko mem yang chi kha in the pa in be kha thachin ma se bok zo zo cancer ni chang lo kha che te na lai pui mo khop me min nga ka tu te po tiang lam pang kha enge kan lo in hel ve ni chu tu doctor Adam Sren do khanin kan lo in check ve kha cha ome ti chuanin kha ka tu kan sai bi ni ta se tun chuma hianin point thum vel kan ni do na chul kha kan lu le vel na chul po hin china kan zona ang tho khanin zona ron lu ta chuanin a chen zai ni a chemo in ta boka a chen zai la bin chemo pe nu an zai le a chen zai mi la bin chemo an te a chu pek nuwa po an zai chuang lo ti boka he nge chan de do bara chul po ni tho chu stage zir khani ta stage 1 le stage 2 etling ang chi kha chu la zai ti upfront surgery kha la ti thei ni chu ma se khami to ni lawa khami no ang chi kha chu chemo le RT definitive chemo RT kan ti ta zai lawa chemo le hema treatment bag omje chan 1 le 2 kha chan ala trader lu tu ga ala pay fai thi be ka wangin surgery khan best benefit ala pek don bang khan kan la ti zo ma se stage 2b ang chi kha chon abulvel entina chul more ang lo ni ta se abulvel akhan ma phing oma nunga real pu oma asira enge space te lu tu kan itani cho trader mani chu khati a trader to kha chon zo zai khan he enge pay 5 lo kha chon aron omlon le chance te sanga pay tin pay 5 ni kan he pon omnon le na chance asang thor walin khatianga stage 2b chin to ang chi kha chu pay 5 kha hu por omani chu khami wang khan chemo radiation khan ava hem lumanga chemo khan mundanga trader to kha beng chin ta chu wang chan stage zir khan ti khan treatment pe chin ani chu inge chul cancer hi a chan ber ta mo chul cancer endometrial cancer kha chu cause kha chu dang le ta ma si Mizoram ang bela kan ni tamjok chu cervical cancer ni ta chu chul more cancer ang chi kan ta ang ho kha chu ka sei to ang thau khan
multiple sexual partner HPV infection ti ang chi ho khani ve thin sex man na changa shang sex lo ma bi te le chu khami wanga HPV infection ang chi khani tlang pu thin chuan adanga them ban doi thil thu a te po be te tawang chu kha chu asan chu na china po kan lo se program chan ma po khanin nula si chua cancer ve te ho te enge chan tang he sex mang me si lo te po hin om be te ta he ho hi ka chu hereditary wang te po ni tel te to Mizo wa chun chul kan ti vek ta mo chul a khan endometrial le cervical cancer kha chu akos kha adang ve ta ni chu khami khan chul ti to pe cha chia ti ma har ve ta tin chu te chu chul kan ti po khanin chen hin chen sang ti chen chang ka ngai ve ani ta chu khanin kan fi war chi na chun chul more cancer ha ka lo sei le lo ka screening a Indian guidelines na an lo chu kumsom thum chung lam ma kumsom thum chung lam ka tiang ang chi nu ni to ang chi te kha tiang a kan pap smear ti te travel chin kumsom thum ni le kumsom li pakwa kumsom thum na kumsom wa na pap smear ti la kan inge mo chin chu aveng me ang pap smear kan ti khan ting e pap smear chu gynecology michilam doctor an ka nga pap smear ka ti do an ti top ta sia ti the ve kang a chul mor kha an zai tha azil lo an nge brush ang tian an slide ang kan tian an zia ama si anil tuk lawang chuan kha an ending le chi ending le chi asel sa kha tang lam mo ti kan ending chu kumsom thuma chang kumsom nga in bukar bor bel hau khanin target age ka to 30 to 65 years kanita kha ma se year every 5 years bela lo ti thailo pon at least kumsom thumini le kumsom li pa koi ni chu kumsom ngai ni khan kumsom som hi danan ni chu kan be be tal ti kha tha tal chu in check up ai ti do kan me che ho na wa ta to pok tan kan no sai mi kan ni chu chung chang ti chuan ni khana china po ati lam panga khan Mizoram statistics chung cha kan soi zoya Mizoram ma chuan cancer chu mi chu atam ti vel da kan soi ta ti chuan khang tiang zinga khanin chokong te po khai ro soi ni ta sia kha chokong hi enge achani ta kan zuk le bom ti wange ni chokong chu kan zuk le hom le kan thil rep te le ti vel kan ena sa hi ani tel chu thil rep po se te po hi thil rep le vel carbon tam na khamo ka an ve chokong non in chan da hi ta chakan puma chang in ron chhong ne ni a te lai bor ve lan kan chokong ha tang tok pe harsa de ai mo chokong cancer big ta khan om ta chon pui cancer khan om bok ta chon chokong Mizoram ina kan nei tlang pui chu chokong a run om top ang khani ta ka ma ko chu zuk le mom kan ti zu te kan in te le kan in ti vel kha nge causative factor khan ni ber ta ma se chu tiang ma ti lo ve pon om ve le hol thin bok ta chu ti ralin kha puma tanga lo le ti tiang chi kha chu obesity I sabram west hawa hena tam chin chu he regarded he ka ira thor ti ni fo ang chi kha tiang hau kha puma tanga acid han le chawan pum kha ti no ve ni chu khami khan I cancer han thlen chho ve thei chu ma se a chokong mai lam ni dor thin zo khami adenocarcinoma ang kha chu mo tin khami hau kha chu I akchu a causative agent kha chu adang le le thin ani chuanin khang tiang ang chokong cancer te po kha etinge zai hianin pai chin tu te om ve pai chin tur om ve sai ta jerte le chokong chung he inge shok han nai deu kha chu I zeilawa I definitive chemotherapy ang zo khani chinta ani lawa middle esophagus to lower esophagus kha chu awaya pe squamous cell carcinoma ni chan chu cancer cell type azir khan treatment kha dang ve leta chuan I chokong cancer potlang puin kan shet ni chuan claimin stage 1 vela kha chuan kan shangai lo ta stage 2 stage 3 vel khan I wang khan chemotherapy hemle chemopec tumor ti tet phota khamin no zai kha khan kitlang pulchin upfront surgery chu kan nei claim zo ani chuanin khami chokong chung kha khan han du le du tong le photai la adani chu zo na chu om nual thauta I kan lo soi de zoi to ai greater Mizoram ti chungchang te ba kan sei ta china kan ha hai Dr. Adami he kan lo soi zoi to ta khami chungchang Mizoram bi ga Mizoram hi avei khom me ya chu greater Mizoram chungcha angai dan hi to na kan zo do na greater Mizoram ti hianin
enge a ko mu tum ti kha mi han se fe success thau me Entiran to lay politician hawina an sui tamber zok chu Greater Mizoram kan nenga Mizo te in sui khom hup lam ang khan ni tlang puita chu ti ralin keima ina personally a kalong it bedan chun Greater Mizoram kan siam ma hian Better Mizoram siam photako better healthcare infrastructure better roads better transport better economy khami kan nei nuwa khan Mizoram zo chu kan tum thei zo kan kati re thei chunga ram zo khom ziom lo adik che tera ani le Mizoram bi ga hian kan health infrastructure hi a thai thi tok em thei top chu athokati hi chuan kan chwa kati ve tong chu ron to boka thei top chu kan chwa chu ti ral chun masum na tur le tam mishing te chu ma son to kan ni ba ngene kan ko be po chang kang chau ze la kan Mizoram te po hi ma kan son ze to rangai le to kan health infrastructure hian ani le ti khanin dam lo i zai reng hianin khoi mu la nge zai china kha ai mi nga thatu te a po hian a chedu ta khoi mu la nge nang ma hi thuta engdam doi na nge thuta ti chuanin I time te khalin han sefia sakela tu na tak hi chan Ebenezer Hospital na chun puya khan ka tuka sarkara hian I kalalut lawa chuan ka OPD timings chu thole ni lai tho tran le inrin ni khanita chuan I chuta chun mu thein ko chuan za tang ne chun lam hi nitlang pui thina choma rounds le chun en lo khan nitlang pui ta chun booking na number kha om pe ta chuan chumi lowa chuan I bong ko na hian private clinic kan hong ve don na hian ne na lan na chu kan nei ta ma si mu malin kan la thu che lawa chu roimong in kan ti hona flyers te kan la chang chu ani ta chu ani chuan bong ko na khanin khoi kai bor vel nge bong ko na chuan I Vishal Thin ma che Panasonic building first floor a khan ania El Shaddai Cancer Clinic ti khan ya ikina chuan ta po chuan ti thei ta se chuanin a zai kha chu khutai be da zara Ebenezer Vek kala zai si ani ta chu atul chang chuan greenwood ama kala thona to le durtlanga atul chang min ko changin ma se ka injai kha to jok ta chuan ani chuanin ani le tun dai la ma hianin ai Mizo chu kan soi tong khan cancer be kan ta em eng cancer na ve per nge izai nem chukong le pumpui le nute cancer ani chuan izai to a hianin hei record han break emoti an chi vel enge han shedding clock enge shed damlo kan damlo zeti an unique veka le ma cha dam dai tak o le lama I treatment kan pek don kan zai don ti hen internet hi chu hem cancer hi ni ti ringot khani lo mi nu mi pa mi fadu lai khan ni ve chin ka mi ka kan che pui kha poi mo ve chin tin adam lo te pona I ti tur langa ma chop langa tak te khan la ni ve chin ka kan each patient is special ka ti chu ti ral chuan I mandi wa kan zai chu metastatic just lo ti de la chu just chu Mizo tong kan la nei lo chu cytoreductive surgery kan te chu apum chunga I anodi lom jong abok be jong ka kan pe ve ka tiang ka chu I surgical onco ina hwambik tak ang khani ka nom ka tia tin mani do lo ka khan chop cancer pakhat kan jeibo ka kan van nei na chu chop cancer tlang pui hi za songwa 50% almost 50% hi kan che chome we jan mundang lo trader to jei the to lo hi ni thin tlang pui ta ma se khami patient care kha chu alo jei thei lawa chadewin kan je dam lo po ala tha kyan jara ta chu ni chuan khan tin da isoi tong kan surgical oncology ni na anga chuanin I du tak kha izai futa khata khanin engtin nge chu tu thlen hian enge ala thaim dam lo chu tha an ho to chuan a try that te omem khata a try that vek to lai jong ha kan pe khani ta pe khani ta pujari eten nan run refer pe khani ta most kan medical oncologist je mo bok nam ha kawin ani tan chu ano mom heme ti ang han zai de kan ani le izai do ni nervous ve chin nge ti chang to de wa ngai ni to nervous tak hi chu kan nei lo zo ka zoidani chan kan OT team injector team ho kha anesthesia le nursing team le ke ma kha ein chok and control driver chin ani tan chu so tong try na zana to po chade in zai point to containing and share no me many ti chuanin SMS ron thon du tang khanin 9485140310 9485140310 akhanin kan ser chung chang
kan soi meka zona ranzo tu ta kan ranzo thei do ani ti chuanin kan zona danga handu le taila I Mizoram te hi Mizoram bi ki han khur bing de la thlek taila ingtin nge cancer la ka hianin kan in ve ne mo kan pum pet thei dan tur hi ishe me lo mo rang he anti hmasak wer tu chu le mom ti ke hi ni chu pai nam dang ho po in anti tho kan ti rol hian an lo ti tlem fe zo ka Mizo chu dor ko tina thalai meizia zu chu mu tur kan tin ke mangi pon achang chu mi thapan te ka I thota lena ma tobacco products ho entin shikhar te azarda tuibur muam hi kan ul samlo to ka hi chu simatha khop mai te chan ko ba tenen mo ko ba mi je ta hian message from lu to oma Dr. Adami Azir to na abikin MBBS atanga super ani clean a position a shit the manunti to position mo MBBS a chuan rank angzong khan akal lu tuklawa ma se first division a chen ka pasa chuan MBBS final year a khan englo distinction mo na ka chu kan nei zo se ka shebek to lo pediatrics a khan kamoti ka se chianga chen chu pediatrics ka ngai na lo to ka distinction a chuan adang ho chu su first division a ka pas de veka chuan general surgery a kha chuan PG a khan kan batch kha som kan nge aims delhi a khan pani na khania chuan ma se rank ang kha kan ngai pui mol to to lo amar ang zo han chu pani na kan ni cho kan pas ve kha chuan kan lom kata khan ngo ro kalo pot sat lo PG zidong khan ko na chin khan ST ko ta PG ka zidong ST ko ta in kaluta chu ka rank asang overload entrance a chuan ase final year exam a chuan pani na kan ni chuan MCH kha chuan mi panga kan becha kan oma pakhan na kan ni ani ta chu bon hle me da tora da mi athiam thei a zela sapoka ti chuanin kha kan no shem dan pe ka chuanin MCH kami super easy don khanin general quota ve kan to ta tro super sin ka chu kata khanin I rank kha all India khanin han se sarela general quota khan ka rank ka parukna kata ta khan mi exact nge deal sing chuang chuan yang a pe cheng lo sing chuang a chenin paruk nei ro ni ta kha in be se be shim paruk na kha e pathian na kan dila dil na sia sa bon le me tu na tak hian kan khola ma hian chen lo de hlek o ma in SMS atang ani me na signal about that me amara chu kan zot chun zo mod me nga ani le cancer hi kumengzat cancer na hi kumengzat borin nge vita pui nang ma chang she da la hian kan dam lo zai ti chon upatlang pui kum suma chunglam somro somsari me chotlang pui enge chni ta chu ton ma chon ka in ve thin ton ma ka zu ve thin ti story ni khan ni tlang pui thin chu ti rol in no pang te pon om tho so tum som ti ve mo so war ben ka chu an ban toin tel ve thin bo ani chuan tun ma kan thil sual lo ti kha tun ma kan upan hu na lang ti na ni ve la te ro tin accumulative effect khan ni ve bok ta kum som entinan kum nga chau zuk le mom lo ti ta la stop ta la kum som ngai ni chuan ini kher lo ang ma se kum som ni tangin kum som ma thleng ti la kum thum vel ngai ta la khami kha chuan chan a chet tur ang kha chu lo chhe man to thin heta hian zo na ron lu ta hian zun in ang devin ko omrenga ka ngai hi a tha thei la wa chul cancer kan ni ka in ringa tui ki in lui dewa enge om zen ni ang ron tia azuna in ka chuan Mizoram ma chan lela ma PhD ate Dr. Naiwai kan nei vek to a kata kan Dr. Naiwai ka se zun test ti se kata kan lo I entra theyang kata ta kha chu I ro ti chi kha dam lo en lo in cho kha chi no ya chu tu na kan din mun ni zo ma sa zo na ka chu non zo tling he ni 9485140310 khan zo chu non zo den the he minute so pa li a che to hun kan na ne ya tu ma kha in sung lo la zo na kan ni ani kha chu ani le he cancer doctor te ni ta cancer zai thiam doctor te ni ta I voi thei kho pa I nang ma hi
phone call te pawh hian ron sang ten nei ve thin che em nge privacy hi an sang privacy an sang che em ti phone call in or WhatsApp angin user ve na sa thin tukin zinga po dar sa level na kanin bethe him te kala tholo de chan WhatsApp in kanin text zo ka ani tak che zinga ra tukin sing si thau tai na ti da be zinga sa thau chuan ka har ma ta har ma ta thau pe lo an cha ve do na kan doctor te boy hey a chan chu a doctor a da pe chu ama cha mi zo ra ma lo chun kha ni si a ani le thil ka zo du le chu free check up chung cha ma hian free check up te hi kan pui ve free check up chu tiangin kan kalpui lu tuk lo wa shan pa chuan mase Ebenezer in mani khan kan hospital thona khan anniversary akum ngana ka kan lo ma khata kan free check up ka kan tia ani lo chuan zanga choi na runin en tir thei mase dam lo ten re thei kha chuan zanga kan nei lo mi lo en thoran ti kha chuan run soi she lo se kan thei to chu chen ne doctor a da mi chu dang lam na big tu la ya chuan in an sei tam tak chu ani hi chu mi dang ta ta na ma sawn ani hi tu a sum le pai kan nei lo ani po khan in tha shung lo la ani he na hi chuan in apan tok ngama chu bang chuan in khwa thing tlang atang te pon lo nga thla tam ta din om ti kan she a kan dam lawa doctor a da mi hi kan pan du ni chuan in Ebenezer hospital a lo a thu a he tu na pon SMS ka dong chi doctor a da mi clinic te anem hospital a kalman lo ta na non ti a hospital ka man ta ka chon bong kon te ro bong kon ma se kan na chu mal lu tu ma se bong kon tak kha chu ala thu mu mal che lo dewa I man ni lo ka ma sa lo ka pathian ni na tan nan ne ya a pi ni ka function che la wa chan chu ti ne ne pu te om be staff tu te ro in zon chu te kha re ve chin chu apan du ta ka chon Ebenezer hospital la ma ala zu kan top the ki kha ran sen non ne ni se a chaw ne tu na chuan kan studio sana hen landar sari le min somli pare ta nia he hun kan nga angreng khom mai I ka zo chang le de se pa kha chu Mizoram sarkar chung chang a hianin I pos hi an tuan an create make em ti te kha ka she china chu surgical oncology pos ka chu an create to a ma se nalak na le ti vel advertisement ti vel khan ona le du ve de onia chu ti chu lo le ta se pathian ka zara lo tin ta la chuan in ilu lu ti chu ka in be se min ti ting ten ni chan chu ta phei chuan in Mizo mi pui ta han chang kai le zol ton ta te ro ani le hey cancer in zaita in cancer zaite a hianin cancer kan ni ti kan ni she to chuan rilru taksa tharawi a chawt moi ni khang tianga tak khan in nge I patient te hi idam lo te hi in colchin an tharau nun nge nia an rilru nge hey tiang lam panga hian mo reassurance ka chu poi mo ve to indian cancer an bi wa han thi hal tup na ni lo ta chon treatment right treatment at the right time kami te an la thei ni chon stage je te pon ala dam mak te thau ta early stage ho be jo la dam survival chance khala thal tuk thau ta ni jo kami ang kan cancer hi chon na ben ban pakat dinan zon thlum thi sen sang ni lung thalo ni tiang kha ni chho ve me treatment ero lak reng angai ang chi le follow up om reng angai ang chi kha ni ka chin chu ti chu follow up chat chuan ti chat ka chuan in rate ta khan na dam thei ta hey mission shimshimi kan niang chu mo Mizo kher lo poi cancer te po he HIV chung chang te po ni se thi to ra kan ngai ro thi he apoi ka tia a chan chu kan in ko that the ka chuan in rate ta kha kan na dam thei a chan chu tu man kan thi hun tu kan shelo shim pathian thu ni dam la re ko la thi thei ta chu bang chuan kan no ti thei chun ka chu he ko vela kan om chu kan ti thei chun ka chu I lo in en kol ulu ka lo in ti chata dam do te lo I chat khaning ka sia ni chuan in hey first stage how he cancer had first stage how big he hey how he survival chance si atam veo ala thzo ko to indian breast cancer anga chi po almost 99% 97% 5 year survival 10 year survival kalani cuz stage 1 how should stage 1 stage 2 more early breast how khakum zala taila miza som ko pasari vel khachon kuma kum so mandam khleng ver and maybe more than that more kami ta khania in shat ma hit ha heta hian hei zo na ron lu ta chi bai ule
kan zo ve du chu ke hi cancer awangin ke ir hi ver ania pep vo ania ka in check up thina a cancer chu an motor lawa an pep vo hi hup lo chuan ka tong thei lawa engting nge heti lo hian ti tan omem ma hang thini engting nge an zai to te ni kha chuan artificial voice box ang te kha ombe ta asi kham kha chu to ve le ta chu ti rol chan adam lawa kha en no kha chuan she thiam ma phel thei to ngem tiang chi kham she thiam ma ve le chu da tak chuan ni se kan sei bel du lok chu ti hei ani point pe vo aron ti ta kha kha chu thok na do on wa kha ani da lo ni ta se kha he ho hi Mizo ma te hianin kan ti ve da sa toim Mizo ma cha shock cancer ang kumo khan tam chu tak chu ni cancer top 5 incidence ka kan en khan India ram kan thir kha chon hypopharyngeal cancer hi a mang lo top 5 Indian men a he nom lo ma se Mizo ma chon top 5 ba lang pa shock cancer ka chu kan chu ga mom ti related kha ani major factor chu ni don chen ani do ba ta ani tak chu ani le zoom le mom li mi lo te po kha ve te kha chu nom pa le te ta o kha fan to ti thua kha chu nom ta ani le zoom le mom kan ha ti ta ka hian he han soi le tai na la om hun na om tho ta zoom le mom kan ti ta kan mezel he chuan in kan chu phi khoi ta pui ta hemi mezel na khoi chu pa hi engting nge izuk en kol dan ta pui chu mấy giờ liên một chụp cho khởi lỗ một cái chung shock cùng với chụp công khởi tháo cái này chung tiên phiền cancer đứt lăng in khởi tháo cái carcinogen là khởi kan hibro ngot khani lo kan taksa ti sen zama akal dar kwal ta kami ba khan mun sang sang khan thlen thei ni chu wan thing chumi ba ka chop cancer big ta ka hi chu Indian Mizo na sa deuh thin hawi chu Indian standard Indian guidelines chu jek tel lo ta ma se west bela ha chuan kum sum nga tin khan CT scan anti thin high risk how patient hawa khan mo kum hemi zat smoking ka pack gear sang in chia ta ni khata I cigarette sum ni chuang zuzia kum sum thum nge kum sum kami chuang zuzia hau kha chu I kum sum ngan tin khan CT scan in check up kha tha unrecommended guidelines te lang kha chu ta kami khan I engma symptom an nei lo pon abok te kan chat manan tin job cancer chen tin khu a khak om tho ha om na ti vel khan nei ve thin bok ta ni chu khatiam kan ne ya major shot te kan ni chuan in antir kha poi lo tha tin kan voice change kha om thin bok kan olo chang thut mo major shot kan ni chu khatiam kan in antir kha poi lo ani tak chu cancer zai tu ni boka I cancer zai zinga engi la rei per tun Mizoram di ka hianin so pakhat bel chu niang e khai anh ka rabri kan ni thau ta dar ka chen do bel chu eng so metastatic just chu ni ka se china I pui chunga ma se tlang puin chu dar ka so mo so pakhat ni ta chu ti ral chuan dar ka re ru ka tanga dar ka re thi chu kan hol nang pui chu wangin extra 2-3 hours ka chu tamlo to ko ni ta chu kan chuan post sek tu vek chu tu na he min nga er or ve kan ne ka zo le du pakhat chu ta hen zo na he ron lu thau ta chalbe cancer kan di engin tlang pui chalbe ta khi chu mo lymphoma ang khani the ya ani lo chuan mundanga cancer chalbe ron try der ang khani ta ni chu kha chalbe ron bok na azir khan cancer kha adam ekinan mete cancer chen zak noi ron bok ta ne chu ngong ron bok ta job cancer a chuan ngong a te ron bok thel te ta chuan shock cancer a pong ngong a ka chung cancer a pong ngong in kan mo chuan re ra chuan pumpui cancer a hian zak noi a por ron bok tel thei tho ma se ka chu advanced stage ni to tlang pui chin kha nge chhan ni ta he ta chalbe bo khan kan primary tumor site atang khan lymphatics ta lymphatics kha I chu Mizo tong chuan a lom lo ta chumi enge kan in na do tu khami tui khami luang kha enge station sang an nei ve ta ni chu atop na nai vai bera khan ron bok ma sa khata chumi no mundang annex station a khan ron bok chho ve le chi ani chu khang bok fa shan pen in zai le ngai atlang puin I pumpui cancer kan pe chen a bul ve lami bok a thal be a jongzam tur kha kan pe lok thin ta note cancer a kan pe lok thin to chuan shock cancer bi ka hian
atlang puin definitive chemo arti kan pe phot ta chu kami a primary site atan khan chemo le hemati ti songa ti lumphot kami nuwa athal be angong vela pon langa run langa ni khajon kami khajon neck dissection in kan pe electrin surgery ni etuna Dr. Adam Mizo do khan kan thu soi tam takha chu sia thiam no thei te po ani ve tho ta achan chu sap tong kha tam ta asap tong kharin om ta chi a Mizo tong ha soi tu kharin Mizo tong na da box si lo han soi fe dan tu kha awang ve thin ta atan po hianin chu chen khat tam tak tu po khan mi lo sia thiam ula tong hi chu boi thak ve a sap tong om kha Mizo tong om lo Mizo tong om kha sap tong om lo tiang vel ta khan ni a kha chu han sha thiam tu ra han ngai phot tai la apoi mo chin ho ko chu Mizo tong khan aron soi mek thawa kha chu kan sha thiam khan in ngai phot meng ti chuan hei kan muangin tu la hianin minute thum kan la nei a kan hun hi kan ti top to do na ui tak chumin zona po la ombiao tambiao ma se kan ti top angai to si a ti chuanin enge Mizoram mi puiten he la hian hei kan hun ti top nan hian enge thu cha du i nei thu cha do kan le chu pakhat na chu zu le mom ti tlem in sum tlang bu kan stop vek thelo ni chon ti tlem ang bu adot le chon thalai pui laser lai no bang zok te ti pon ka ti thei chon nang ni pe chon in run ti thei lu tok ti ma ya sang hi in run ni thei lu tok ti top in te mata ka in jir chuan le goal sang do in ya khamitan in focus lat kha no ya na sei china doctor ka zir tir khan super ni hi chu ka reng big lawa atia misina khatiang khan chung te pon an rin lo pon tum be tlet kha ngai chin chon pathian ne na dil khani mai chani mai chu a thu cha do ni ani kan Mizoram mi pui Mizoram population in khachuanin nachina arlo sei to khan cancer nei na hau kha atla pui khan khang ho ro sei to ho khan ta chu apoi mo ati me chu zuk le mo mi Mizo te chu zuk le mo mi kan te sa azuk le mo mai kan sum hi apoi mo em a abi takin chalai tang te ro chua tang hian zuk le mo te sa tu na pe chon he kan soi phong chin gut kha shikha te in sa he apoi ka ti a he go he hian cancer hi a thlen na sa ve na sat chuan tu na lang chon don lo na kina khan chu bel chu ta apoi na zong zong cancer khelo ni lo ani lo pon oral submucous fibrosis ang chimo ka ang thati lo ang chi problem te hom chotri ni chu ani tak chu ti khani apoi mo zia chu kan tlang to ne chuan kan hum kan ti top to anga ti chuan kan soi to khan Dr. Adam hi Ebenezer Hospital a thua hei SMS ta pon ron lu ta khoyang ni a thu ti te in ron zota Ebenezer Hospital a thua a thu thun kha thole ni lai thor le in rin ni thuta Chhuanawm thu te ro ti chuan booking kha ti tur ni a booking phone number hi du le kan soi kan ta lang zoi nga I kan zia thei ni kan chon ni lo zia don ni 9233438090 9233438090 hanin Dr. Adam ne na identity du te kan ong ni chuanin FM zawl ka tlanga in no identity du ni chuanin in lo ru identity ranga te chuanin in lo soi me nga FM zawl ya an interview na check ngai thla ka pa le te in lo zu ti na kha kamita ka chuanin ange discount ko me the ni ale ka de zang kha to chuma kan hun de chu ni a Dr. Adam chu nga nom thu kan soya ka le zel turah duhsakna ma na che Hi All India Radio Aizawl ani